Kumbak ladon kejengkeno ika UDP bakal lahir jerain rain hakini Khubor minta kalapoi sakapali jong ba Titosstarwell ban phai ki khmat chaka Seng the Voice of the People Party VPP ban keno bakani ke Seng kalahir Khubor Khring Paidbah na kejingtep bulayo na kisintiat jong ke Seng UDP ki badan hakaling ki district lom khasi jantia ulong. Uniu no yalam ke UDP ulong ke VPP kanumyo jingkershan hakani election chiteng samoy MP Lok Sabha kumba kalayo ausnem arjar arpusau ni hakiwe pat ki election banwan. Ula keli dah keboong kumnu kino yalam ke VPP kilasdang ban Khring Paidbah hakaling ki district habawat ikatarik ban penong ke election chiteng samoy ru 4 penbena setia. Ulong ru ke VPP kala penbena yuk kertong. Kat kum kajing tip bau layo na kisintiat jong keseng kajing kershan jong ki Paidbah ke VPP kala hiar bat kat ba kajing kershan ki Paidbah ke UDP kala nangkiu irat kat benang yat Khubor ulong. Lakat tau ulong kajing kershan ki Paidbah ki election kam June tenen haju penban ke kelaman Khubor. Di halor kani kanong rembo ukar men scam bu kertong ke UDP unra ia katong jingjap ha ke election MP Shiteng Samoy na Shillong Parliamentary Constituency ula penkut. Hadirin bangila yo official candidate bangila declare na kalian parti dan rekom bagalong mentangi 4 tip ka election kan long lalu rekom bangi sutu let's say kan kamsimpor dan kibaong ba hadu pendadap ni ka SIR ka ba kan simpor hadu upnai Julai Agos jadi let's say ka election kala banlong hadu Oktober November. Dan lewat lah kataru sisin bangila declare kandidat mentangi niat sekum bangila arang niat ki district komiti ki jongi ke parti bakum juru ki circle level bangin nang lum nang langi ki nang kesan ki beri nang persutu nang bentaban yarap yo kandidat jongi bang pois ka thong ki jong abang pai election aku sama mentah jingan parti ni ya kepin i kadang no jingkala agar respons gitu Pak. Mentah tak kalah bapa. Kila ya ki meeting ki bangila long mentah arteli. Bat kunjung ko bala long apo office support ni clear ka dia kadang sisa ka jingkala. Tinggi sutu syai ka ba liat ni yen ni snap ya ka sul jong Paidbah ka long ba. Kadang ka acceptability yo kandidat ni. Okey. Atu ni ya kira kita ka wave mo. Kaya ka BP mana BP pati tumai. Mungkin depan ni aku wave pakai kain election. Tapi kan dan ni, mesti malah wave kumbai kuning doktor iki, akan dikendiru. Ka politics ka kelan ka we ka pos ko ka PI buat hari India ru kan ya ka pertai ru politics kadang ka jingkelan ka we ka snam te ngam tharai ba kan don ka ju kan air nani ka ju ka we kumbalom haki por la dep akan di sin